15. septembra zvanično je završena letnja sezona na bazenima Sportsko-rekreativnog centra Petnica. Vremenski faktor koji je presudan kada su u pitanju posete, ove godine poslužio je posetioce kojima je Valjevsko kupalište ispred okolnih akvaparkova, a ustanovi za fizičku kulturu Valis već se krenulo sa pripremama za novu sezonu pod balonom, gotovo duplo dužu od letnje. Generalno smo, da kažemo, zadovoljni. Jedna prosječna sezona sa 74.000 prodatih ulaznica, to nažalost možda i jul mogao biti malo bolji, eto da nas je poslužilo bar još onu jednu nedelju u julu, sigurno bi prešli preko 80.000 i to bi bila jedna sezona mnogo, da kažemo, dobra ili ti ne baš približno onoj 2012. kad je bilo 100.000, nego najbolja od tad pa na ovam. A u odnosu na prošlu godinu je zaista bila mnogo veće, prošlu i preprošlu godinu, s obzirom da znate koliko je bilo i kiše i svega, kako je bilo kišnih dana prošle godine, ova sezona je zaista preko 20 i nešto hiljada više prodatih ulaznica. Avgust je taj koji je bilo, gde je bilo najviše posetilaca, 27.000, u junu je bilo negde 22.000 i nešto, i jul koji je obično bio negde oko 30, on je se zaustavio negde 21 i nešto. Organizovana su i 4 noćna kupanja, u Valisu su zadovoljni posetom u 2 navrata. Iako nije bila najavljena, u toku jedne večeri oko 22 časa pala je kiša. Što se tiče radnih dana, tu su naši sugrađani, što se tiče vikenda, tu imate naroda Obrenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Šabac, Užice, Kragujevac, Kraljevo, znači zaista ste mogli da vidite ljude, da vidite registracije sa svih strana. Najviše, čini nam se negde, tako upoznavajući ljude i pričajući sa njima, najviše negde ima ih Šapčana i ljudi iz Obrenovca. Oni nekako vole da dođu u Valjevo, vole tu Petnicu i eto ih vikendom, uvek. Porodice, da kažem, dođu po njih 4, 5, 6 i tako. Struktura sezonskih, mesečnih i pojedinačnih karata ne razlikuje se previše u odnosu na prethodne godine, dodao je direktor. Bilo nam je negde oko 2400 penzionera, da kažemo, prijavljenih, mesečni smo imali po 50 karata otprilike. To je neki iznos, uvek je skoro duplo više sezonskih nego mesečnih, a pa evo, reći ću vam da negde 40.000 se proda, evo ove godine, 40.000 se proda dnevnih, 17.000 je bilo popodnevnih i bilo je negde skoro 13.000 dečjih ulaznica. To je taj neki odnos. Dakle, eto, skoro, da kažemo, duplo i duplo više se proda ovih dnevnih nego recimo popodnevnih i eto vidite koliko je bilo tih, da kažemo, dečjih karata, dečjih ulaznica. Ljubiteljima kupališta, prema rečima Mijailovića, Petnica pruža poseban ugođaj i nema previše sličnosti sa akvaparkovima ili manjim bazenima u okolnim varošicama. Sve su to, ajde da kažemo, neka konkurencija po znacima navoda Petnici, ali mi smo sve te udarce izdržali i jednostavno imamo jedan konstantan broj posetilaca koji isključivo zavisi od vremenskih prilika. I ja kažem još, naši sugrađani ujutru 9 sati, ako vide oblake, njih nećete ujutru vidjeti na bazenu, nema šanse. Ali ako vam je popodne najavljena i kiša i grmljavina sve, a ujutru 9 sati imate sunce, bazen je već do 10 sati malte ne pun. Znači, malte ne pun. Znači, bitno je samo da ujutru bude sunce, da znači, kad ustanu, kad pogledaju nebu, kad vide sunce, svi nagrnu na bazen. A malo ima oblaka, to je onaj voljni moment, doćemo drugi dan. Iako u 12 sati bude 30 stepeni, ne znam, bude manje posetilaca nego da je ujutru, da kažemo, da je ujutru krenulo od ranog jutra sunce. I temperatura, ne valja da je mnogo vrućina, ja to kažem, ne valja tamo 36, 37, 38 stepeni, obično narod dođe i da se rashladi, ali je najoptimalnije negdje od 29 do 32 stepena.
Iako se u javnosti željno iščekivao balon u Sportsko-rekreativnom centru Petnica, još od 2015. kada je prvi put podignut, ne privlači previše sugrađana. Pred početak nove sezone želja je da se uz pomoć plivačkog i 2 vaterpolo kluba animiraju i privuku prevashodno mlađi sugrađani koji bi mogli probiti led i postati redovni posetioci Petnice i u toku sezone, koja je gotovo duplo duža od letnje, kažu ustanovi za fizičku kulturu Valis. Pa i kad krene 1. septembar u letnjoj sezoni, vi imate samo one prave ljubitelje plivanja, odmora tamo u Petnici koji dolaze. Znate, sad za vikend, i prošli vikend je nešto, bilo lepo vreme i ovo sve, ali džabe, 20, 30, 40 ljudi. Nema, jednostavno kao da im posle 20. augusta kažete to je kraj i odjednom pada posjećenost. A za balon, pa znate da smo i zimi kad je školski raspust davali besplatno i za tu decu i da roditelji dođu sa njima i da vide sve, iz godine u godinu sve manje i manje ih dolazi. Prve godine je bilo oko 250, 300 njih. Neverovatno, i 130, 140 smo imali dnevno. Prošle godine nemate njih 10-15 đaka. A imate, ajte, neko kaže 250 dinara, nije skupa ulaznica, bila 250 dinara. Od prošle godine 150. I pored niže cene ulaznica, balon je posetilo samo 5% više kupača u odnosu na raniju sezonu. Jedan od razloga, prema rečima direktora, mogao bi biti udaljenost od centra grada ili izostanak navike kod onih koji dolaze u Petnicu tokom leta. Nama je sad bitno, ajde sad ovi klubovi, bitno nam je da malo još pokušamo da animiramo, ne samo decu, nego direktore osnovnih škola, učiteljice, da pokušamo sledeće godine ponovo sa opštinom i sa komisijom za sport da se uvede onaj program program škole plivanja za đake od 2. razreda, zajedno sa plivačkim klubom, da maltene, da obrnemo, da i svake škole 2. razredi dođu, znači da imaju po 1, po 2 časa nedeljno prepodne. Mislim, dođe grad i mi ćemo organizovati i bazen i prevoz i sve, znači samo da se taj projekat preko plivačkog kluba i da se ta deca animiraju i da dođu, da nauče da plivaju i da vidi. Voda je topla, čista, jednostavno u balonu je, da kažemo, toplo, konstantno, mislim, prešli smo, prošle godine zamenili smo i energent, smanjili smo troškove za 50%, više se ne gremo na TNG, sad se gremo na CNG, na prirodni gas koji je dosta jeftiniji, povoljnije i veća mu je iskorišćenost svih onih naših termogena koji zagrevaju balon. Stepen iskorišćenosti je dosta veći nego na prethodni TNG. Zimska sezona u kompleksu Sportsko-rekreativnog centra Petnica trebalo bi da startuje početkom oktobra. U Valjevskom narodnom muzeju spremno dočekuju brojni učenike koji će u sklopu ekskurzije od 20. septembra posjetiti ovu kulturnu ustanovu. Stalna postavka jedne od najpopularnijih destinacija za turiste koji će posjetiti grad u naredna 2 mjeseca pretrpjela je promjene, od kojih se neki odnose na salu 20. veka. Kao što vidite, ovaj veliki pano iza mene, tu je nekada bio pano vezan za dolazak prvog voza, jedan jako važan čin za Valjevce 1908. godine. Međutim, mi smo se dogovorili na našem savetu da nešto malo izmenimo u ovoj sali i da eto, posle svih ovih godina, znači od 2007. pa do 2019. Sada akcenat damo građevinama koje su građene, znači početkom 20. veka i koji dan danas zapravo obeležavaju svojim dostojanstvenim izgledom taj prelepi period u stvari izgradnje početka 20. veka. Kao što vidite, tu su i Valjevska gimnazija i naši sudovi i brojni vojni objekti, prva štedionica i tako dalje. Eksponat koji simbolizuje dolazak prvog voza je redizajniran i nalazi se u neposrednoj blizini, što je prema rečima direktorke dokaz da se ovaj događaj neće naći u drugom planu. Naši vredni arheolozi inovirali su jedan deo vezan za arheologiju, odnosno čamac monoksil, jako jedan vredan eksponat koji se nalazi u Narodnom muzeju u Valjevu, pronađen
između 5. i 6. veka. Mi smo prosto redizajnirali taj deo, ubacili smo jednu prikladnu priču koja do sada nije bila vezana za sam nastanak monoksila, koja je praćena fotografijama zapravo koje pokazuju na koji način je taj čamac monoksil u to vreme nastajao. To je bio naravno čamac iz tog perioda i jako je vredan eksponat, posebno za posetioce koji mogu sada videti kako je nekada izgledao čamac. Što se tiče Valjevske bolnice, Valjevo grad bolnica u Prvom svetskom ratu, proširili smo šator u Valjevskoj bolnici i dodali smo jednu kartu koja je nastala naravno zahvaljujući našim istraživanjima, odnosno istraživanjima istoričara u Narodnom muzeju u Valjevu, na kojoj su predstavljeni svi vojni objekti, odnosno tokom Prvog svetskog rata, koji su bili naravno u svrsi Valjevske bolnice, a zaista ih je bilo puno. Jedan od zadataka u budućnosti biće otvaranje sale Drugog svjetskog rata, koja je u pripremi još od 2007. godine. Nakon apliciranja, Ministarstvo kulture odvojilo je sredstva za jednu od 2 faze radova. Prva faza jeste zapravo sređivanje tog prostora i pravljenje vitrina koje su namenske, biće namenski napravljene za salu Drugog svjetskog rata, tako da je ta prva faza, zahvaljujući Narodnom ministarstvu i gradu Valjevu, danas počela, bit će gotova do kraja decembra meseca. Mi ćemo ponovo aplicirati početkom sledeće godine i ja iskreno verujem da ćemo dobiti sredstva, ako ne, mi imamo nešto iz sopstvenih sredstava, tako da će sala Drugog svjetskog rata biti gotova do novembra naredne godine. Ali ono što je bitno, u stvari šta će zapravo tu biti, sala Drugog svjetskog rata, Narodni muzej Valjevo, ne radimo samostalno, mi smo se opredelili za saradnike sa Instituta za savremenu istoriju i naši saradnici su zaista eminentni stručnjaci iz oblasti, odnosno perioda Drugog svjetskog rata. To su doktor Kosta Nikolić, koji je inače doktorirao na četnicima, na temu u stvari četnika, i naravno doktorant, a možda u međuvremenu i doktor Nemanja Dević, koji se bavio malo više istraživanjem partizanskih odreda. Naglasivši da je veći deo istraživanja okončan, direktorka istakla da bi sala mogla biti otvorena najkasnije za godinu dana. Nikolić-Lekićeva osvrnula se i na planove vezane za kompleks u Brankovini. Ono što sam obećala na početku svog mandata jeste realizacija stalne postavke u kući Nenadovića u Brankovini. Kuća Nenadovića, odnosno replika ili, kako kažu, maketa kuće Nenadovića, napravljena je početkom 2000. godine i eto do 2019. godine ostavljena je prosto nekako zubu vremena. Međutim, od 2019. godine Narodni muzej Valjevo i naravno čitav tim u Narodnom muzeju preuzeli smo tu, da kažem, divnu obavezu, koja negde jeste i naš deo posla, da uradimo stalnu postavku u kući Nenadovića. Sama postavka je skoro gotova. Očekujemo tokom septembra meseca uvođenje struje, to će uraditi naravno grad Valjevo vrlo rado, i tokom oktobra meseca, u drugoj polovini oktobra meseca, kuća Nenadovića biće otvorena. Kuća Nenadovića će se sastojati, odnosno naša postavka, stalna postavka, biće iz 2 dela. U prvom delu, to je jedan istorijat čitav porodice Nenadovića i koji je jako bitan za ne samo grad Valjevo, nego čitavu Srbiju, a u drugom delu kuće Nenadovića, i to će naravno raditi naši istoričari. U drugom delu kuće Nenadovića njom će se pozabaviti naši etnolozi, tako da će tu biti predstavljen zapravo život porodice Nenadović, ali i svih porodica iz tog vremena. Kuća Nenadovića u Brankovini napravljena je početkom 2000. godine, mislim 2004. čak. Od tada pa eto do dana zaista na njoj ništa nije rađeno. Narodni muzej Valjevo imao je jako puno obaveza vezanih za predrealizaciju u stvari predrealizaciju naše postavke, tako da smo imali zaista jako puno obaveza
u saradnji naravno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, jer je kuća prilično bila zapuštena i prosto niko nije vodio računa o tom objektu koji zaista ima izuzetnu istorijsku vrednost, ne samo za Valjevo, nego za čitavu Srbiju. Preuzimanjem naravno kuće Nenadovića i velikim angažovanjem grada Valjeva, znači izuzetna podrška grada Valjeva, mi smo kuću Nenadovića uspeli da dovedemo zaista u ono stanje koje je porodica Nenadovića, ali naravno i čitava istorija, a i srpski narod zaslužio, tako da eto, kažem da će u drugoj polovini oktobra meseca biti otvorena postavka u kući Nenadovića. Mi smo dosta toga i uradili naravno u Brankovini, da ne pominjem više krov u Protinoj školi koja je prokišnjavala i koja je iz 1836. godine. Početkom sledeće godine, znači 2020. odnosno u martu mesecu, mi planiramo otvaranje nove stalne postavke u Protinoj školi posvećene školstvu iz tog perioda. Ta postavka je inače iz 1984. godine, jako je stara, prosto vreme je da je inoviramo, tako da smo angažovali dizajnera, naši istoričari rade na tome i negde u martu mesecu, ne negde nego u martu mesecu, polovina marta meseca, postavka, znači nova stalna postavka u Protinoj školi biće otvorena. Naravno, u saradnji sa Pedagoškim muzejem iz Beograda. Javno-komunalno preduzeće Toplana spremno dočekuje zvanični početak grejne sezone, odnosno polovinu oktobra. Iskustvo iz prethodnih godina vezano za vremenske prilike govori da bi to mogao biti i period između 6. i 9. datuma narednog meseca, a direktor Zoran Stepanović ne očekuje probleme u narednih 20 dana. Razlika u odnosu na prethodne grejne sezone što smo u prethodnim grejnim sezonama mogli da računamo samo na mazut kao energent, s obzirom da smo u toku prethodne grejne sezone završili radove vezane za instalaciju komprimovanog prirodnog gasa koji se koristi kao energent od 28. decembra prošle godine, tako da pred početak ove sezone znači imamo mogućnost grejanja i na komprimovani prirodni gas i na mazut. Ne očekujem da ćemo nabavljati mazut do početka grejne sezone, jer za eventualni start na mazut mi imamo dovoljno mazuta u rezervoaru, a što se tiče gasa, znači planiramo start grejne sezone kotlom od 30 MW, znači na komprimovani prirodni gas. Taj komprimovani prirodni gas ne možemo skladištiti ovde kod nas, on se dovozi po potrebi, tako da ćemo praktično pratiti vremenske uslove i kada se ispune uslovi za start grejne sezone na vreme naručiti taj komprimovani gas. Uslov da grejna sezona startuje pre 15. oktobra je da u toku 2 uzastopna dana srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni. Naravno i u prethodnim sezonama smo energent plaćali avansno iz razloga što time ostvarujemo značajne uštede na godišnjem nivou, s obzirom da nam je energent jedan od praktično najveći rashod komunalnog preduzeća. Gledamo da taj rashod što je moguće više smanjimo, a u tome nam svakako pomaže avansno plaćanje. U toku prošle godine smo ostvarivali uštede od oko 7 dinara za avansno plaćanje mazuta, odnosno oko 2 dinara za avansno plaćanje gasa, s obzirom na količine koje trošimo u toku godine. S obzirom na ukupnu uštedu od oko 30 miliona dinara na mazutu do kraja prošle, odnosno komprimovanom gasu u nastavku grejne sezone, direktor je podvukao da i ove godine planirali da avansno plaćaju energente. U prošle godine smo uzeli kratkoročni kredit koji nam je omogućio da izvršimo avansno plaćanje u toku cele grejne sezone, tako da nam je namera da to uradimo i u ovoj godini iz razloga što su nam troškovi kamata na kratkoročne kredite neuporedivo niži praktično od popusta koje dobijamo na avansno plaćanje, tako da se ostvaruju zaista značajne uštede. A mi smo prošle godine uzeli kredit u iznosu od 60 miliona dinara, negde pred novu godinu smo povukli prvi deo tog kredita i taj kredit je vraćen, ja mislim, 24. juna ove godine, u potpunosti, mislim. Stepanović istakao i da trenutno ne postoji mogućnost smanjenja cene grejanja za krajnje korisnike.
Mi smo završavali prethodne godine, ja mislim prethodne 4 godine sa pozitivnim rezultatom. To očekujem svakako i za 2019. To ćemo definitivno znati po završetku godine, jer u ovom momentu ne znamo ni koliko ćemo potrošiti energenta. Do nove godine imamo neke procene, ali ne znamo tačne iznose. Što se tiče cene grejanja, ja sam pričao i prošle godine, došlo je do velikog rasta cene energenta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Taj trend ne mogu reći da se nastavi u ovoj godini, ali su zadržale su se prilično visoke cene energenta, pri tome mislim prvenstveno na mazut, a i na prirodni gas. Ugradnjom prirodnog gasa u toku prošle godine uspeli smo da ostvarimo neke dodatne uštede i sad kad pominjem uštede, ja razumem vaše pitanje vezano za eventualnu korekciju cene grejanja, međutim i tada smo istakli da su svi ti napori koji se ogledaju u smanjenju troškova energenta, uvođenju novog jeftinijeg energenta, praktično rađene u cilju da se kompenzuje porast cene energenta na tržištu, koji bi svakako morao da utiče na podizanje cene grejanja ka krajnim korisnicima. Mi smo uspeli u toku prošle godine da zadržimo, zaista velikim naporom, da zadržimo postojeću cenu grejanja i namera nam je to da uradimo i za ovu grejnu sezonu. Nažalost, trenutno ne postoje uslovi za smanjenje cene grejanja prema krajnjim korisnicima, mada je diskutabilno, zadnji put je menjena cena 2013. godine, u prethodnih 6 meseci nije bilo izmene cene grejanja, pa se može reći da je ona niža nego što je bila pre 6 godina, jer jednostavno neki drugi troškovi su išli naviše, imamo određen iznos inflacije, mi praktično nismo podizali cenu grejanja već 6 godina. Direktor je istakao i da su završeni radovi na podstanicama, a po okončanju prošle sezone u maju sve je ispravno funkcionisalo. Sve je urađeno kako bi kotlovi bili spremni za novu grejnu sezonu. Od investicija mi smo sad praktično startujemo, imali smo problem sa javnim nabavkama vezanim za toplovod, proširenje toplovodne, odnosno vrelovodne mreže u gradu. Imali smo problema u smislu da se na prvu javnu nabavku nije javio ni jedan potencijalni izvođač, pa smo morali da ispoštujemo neku proceduru i da ponovo raspišemo tu javnu nabavku. Trenutna situacija da smo potpisali ugovor za radove na proširenju, ne velikom, manjem proširenju vrelovodne mreže, čiji je glavni cilj priključenje policijske uprave u Valjevu, koja ima negde oko 5.500 kvadrata, i još jednog objekta u Karađorđevoj koji ima 2100 kvadratnih metara stambenog prostora. Njihova vrednost je negde oko nešto ispod 8,5 miliona dinara i očekuje se da se završe do grejne sezone. Iako sve čine kako bi učenicima omogućili dobre uslove za nastave i u osnovnoj školi Sveti Sava u Popučkama, primetan je trend odlaska đaka u gradske škole. Prosvetna ustanova u kojoj se trenutno obrazuje oko 150 osnovaca ranije je brojala znatno više đaka, a zbog problema sa prevozom od ove školske godine nastava se odvije u jednoj smeni u kojoj su zajedno viši i niži razredi. To je jednostavno nešto što smeta. I odlaze deca u grad iz ne znam kog razloga. Sama sam iz ove sredine, odavde su i svi moji preci, tako da kao i većina dece iz Popučaka, iz ovog mesta, pa smatram da treba biti svoj na svome. Tako da mi je to nekako pomalo i strano da roditelji upisuju decu u gradske škole, pored škole koja ima sve uslove. Mislim da je možda, kada bi se, pa možda i neki trend, znate, trend da je možda u gradu bolje ili neka njihova vizija i nešto jedni čuju od drugih i tako dalje, ali mislim da bi se to promenilo. Možda čak i put, jer deca koja žive na Iverku ili malo bliže su Novom naselju, pa im je sada nekako ta razdaljina od škole u Popučkama ista ili možda malo manja, pa im je onda lakše da voze zbog putovanja i zbog prevoza decu u neku drugu školu, ali sve se to da promeniti, nadam se.
Kao osnovni nedostatak direktorka je naglasila fiskulturnu salu za koju se nada da bi u bliskoj budućnosti mogla biti izgrađena. Krenuli smo sa jednosmenskom nastavom u smislu da umjesto 2 smene, sada đaci su samo u jednoj smeni, pa se onda pojavio manjak prostora, pa smo preuredili neke nastavničku kancelariju, neke prostorije, osposobili da budu učionice, tako da jednostavno ova jedna školska zgrada koja je služila do sada, pa nije bila u upotrebi, sada jeste. Uz pomoć opštine ta školska zgrada će se srediti, pa ćemo tu prebaciti i biblioteku i predškolsku ustanovu, predškolski program, tako da svašta nešto novo će biti i u fazi razvoja. Škola u Popučkama je, zahvaljujući kampanji Ministarstva prosvete i Telekoma Srbije pod nazivom Stvaramo znanje, bogatija za informatički kabinet koji bi uskoro trebalo da bude kompletiran. To je bila vrednost ne u opremi, nego donacija od 1 milion dinara. Kako smo kasnije saznali, pored nekih administrativnih problema vezano za uplatu novca u junu mesecu, mi smo u avgustu mesecu raspisali javnu nabavku za nabavku 23 laptopa trenutno ovdje u kabinet. Procedura je u toku, ostaje samo direktor kada zaključi ugovor i da kažem, novi kabinet da opremimo laptopovima. Ovo je tek formiran kabinet, prije je bila prostorija gdje se igrao stolni tenis. Znači, zbog jednosmenskog rada, ovu smo prostoriju adaptirali za kabinet informatike, tako da učenici sa nestrpljenjem očekuju da stignu laptopovi da bi mogli adekvatno i da obavljamo nastavu. Koliko će da uticati na neko njihovo interesovanje? Pa uticat će dosta. Znači, učenici su ovdje na selu dobri učenici, zainteresovani su za nove informacijne tehnologije, nova saznanja i, kao što rekao malo prije, jedva čekaju da stignu računari i da nastavimo sa nastavnim procesom onako kao što je predviđeno planom i programom. Kako bi animirali učenike u ovoj školi su za kraj septembra pripremili program u kojem će učestvovati i glumci. Biće tema povratak precima i povratak prošlosti. U tom programu su planirano učešće grupe glumaca, poznatih glumaca koji su angažovali oko toga. Dopada se svima osnovna ideja da deca se zadrže u matičnim školama, seoska deca da ne odlaze, jer samo to rasipanje preuzrokuje smanjenje broja đaka i samim tim i zatvaranja škola. Tako da jednostavno u tim nekim aktivnostima koje bi se dešavale i u seoskim sredinama, mislim da bi se moglo pomoći da se jednostavno broj dece zadrži, da nešto bude interesantno i zanimljivo i da jednostavno dešava se nešto i u seoskoj sredini. Škola u Popučkama počela je sa radom kao isturijeno odeljenje škole u Rabrovici. Kulturno-zabavni program Srpski narodni višeboj i nadlačenje konopca samo su neki od sadržaja koje su posetioci imali priliku da vide u okviru prvog dana Paunske banje koji je organizovan zahvaljujući lokalnoj mjesnoj zajednici i starešinama hrama Svetog Jovana Krstitelja. Iako je ideja zaživala tek pre mjesec dana, brzo se krenulo sa realizacijom. Gledajući na uzore da neka druga sela imaju neke druge manifestacije ili programe poput Dani Maline, Dani Kupine, Dani Brankovine, imamo staru narodnu Paunsku banju koja zatira još svoje poreklo iz 19. veka. Mi na taj način pokušavamo da živimo staru banju, da pokrenemo naše meštane s akcentom na mlade, da prikažemo lepote i značaje našeg sela, da ugostimo mlade ljude, ugostimo goste iz raznih krajeva. Jednostavno razlog osmišljavanja ovog samog programa i želja da on preraste u manifestaciju jeste upravo oživljavanje sela i stare Paunske banje. Rasulića dodaju da se u Paunama godinama ranije primećuje odlazak mladih i starijih ljudi u veće gradove. Na ovaj način pokušavamo da vratimo mlade, da im omogućimo neke bolje i kvalitetnije uslove za život i da pokrenemo nas meštane. Što tiče meštana mladih, ima nas negdje oko 20-ak, u početku samom volja je bila, mogu da kažem, minimumu, ali kao što i sami vidite, svi su danas uključeni u ovaj program i svima je puno srce da ovo zaživi jednu manifestaciju. Meni je cilj bio da ugostim sve ljude dobre volje koji bi na neki način pomogli, učestvovali u realizaciji ovog programa. Kao što možete vidjeti, iza mene se nalaze tezge, štandovi, znači sve ljudi koji na neki način mogu da doprinesu da ovo preraste u nešto više su danas tu.
Da će grad nesemično pomagati organizovanje ovakvih okupljanja u budućnosti, potvrdio je gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Mi smo nešto pokušali da uradimo što se tiče ovih infrastrukturnih projekata u toku ove i prethodne godine. Možda je najvažniji ovaj put kroz Miloševac dole do Belog i do granice sa Mioničkom opštinom koji je urađen u dužini negde oko 5,5 km, ali mislim da iduće godine ćemo imati mnogo više sredstava da počnemo da radimo i ove seoske puteve i da asfaltiramo ono što mesna zajednica smatra za svoje prioritete. Srpsko selo, ako umre, umreće iz Srbije, ja to često umem da kažem, i u skladu sa onim i što srpska vlada danas propagira i što srpska vlada danas stavlja u svoj prioritet, a to je oživljavanje sela, tako i ova lokalna samouprava, tako i Valjevo pokušava da sva sela stavi ravnomerno na mapu Valjeva i na mapu Srbije. Ljubitelji folklora uživali su nastupu članova Doma kulture i Izvora, a u takmičarskom dijelu našli su se i gosti iz okolnih varošica i Šapca.